Kenartiang no poror ko MR kilometer dedep hu integrate gam stem gawi. Hakan ni ketem ni last 5 year the sanction ni kamau subhau san klub ka de yok pai bak penem kam statement gawi. Ke DSM road pujongi dem tring stop meeting modemai ketila subhau san klur kat kau mangan is under construction de jandevi. Kelar nai support internal road ar klur kini woroh ni ketem baik. KJNKK ketika udah sih berkati kat kamu yok buyu lanong bakhan li katet nang kuten dari subhau liklur mustem gue sedang kurek muslim deh. KNGB gue yam peralok nong jiwara kota pat dia kondusi yang ini dia aku bor sanction bengi subhau san klur ketela kurang wan napok ni stiau. Ke UTB gini gue nong mulong bam kamar ketela sanction subhau san klur dekuten dar sukrek mustem gue. Ke stadium kuriang nuriwara ke international standard subhau kluduna dan how February boy milik semua kawai how much itu kena baik ini kiri diga kini stadium bawa ajar kat kawan kami ke UN road akhirnya sedang dan umulong narti yang disangsioni kamasan kluduna dan dapat kawan demiat ko kat kami yok wilayah tiga ni ke wajar internal road udang sangsion kini ketiau supon soklur. Hagini kisnam wadap kita lagi prai kendiri kisnam lomrod konservator tersejan situ stas lomrod selap ngor ketunya keluar arfaulak dedep krek kat kaman kesok dipelai kat kaman delai tiga ni dedep krek Islam kemu kendur PR plus katu ani yung mulong ter kurang sanction gini ketiau ini repair sok urimsan keluduna hawa hanai approximately kala pengap nang yok sanction gini ketiau hotel kamu soklur hala pengap luman go sok peseng black top hawarok kidong kisnat statement kawi. Dati diwarok dan ini bawa benciri hawita was CNRD blok kutumi gudawai ucap minister hak arfa witrikin gedawan. Kanin bongi ke JJM naga jal jiwan mission ke skimong kwa okanabi dang du kondusi gyongat po yok nakong connected warok nya pa archong de sanction ludi kam ars pa arfa plur hawa anin the complete member. Ke CRF kudang krek katek kudang sedang krek citigi area nyau cuma kamu subhau kilometer emu kamu lihat pendeklur kini to kiduluman aktivitas wongi to ke common interest dari community development hakan ni ketem kini wole dara projek hakon nusi yang kamu sanspak kendepo arklur hawa ane teman gi skim pai bak atau ni man pure de bal de pure rau cimpor go yo ani udep kan 2000 nya uspa hawar dah kapra hadun ni gasi dede biara bo afau 9000 ngut kinong tabot personal stima kondusi yongi dikini melum lagi report kendiat tem go karkau man kani jangan we under implementation kau dah kuat beri ke blok tip tem yo sa kamong di skatu do krem lead lagi tem menjom kanami ini ne ni tok kuat uri itu arfau 9000 ngut personal keran mutok kondusi yongi sanspa kendevau klur hawa haneng development seduan rai hakon si yongi kini to report lengkot kamu rekwa komiti